Langhin constituency Beni Hansia rongalong suri sisi ki pinangjia tangka sika pharo phora phokep an pichot badua phanta than ripuke thera koi klang West Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen 144 CRPC ki pangdak Coronavirus aron along kacedan thansri loring lang sorong along kirap asang imui bengta lelelang baduta keng pak anta nang chibi belang purong asor kaningri Kardom nili Karbi prime time birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang tonpen arju iktha COVID-19 aron along kacedan arataphan Center Gov pen 1.70 lakh crore tangka kapanong ponapora hut langhin constituency ki parlo Beni Hansia rong along lockdown ki sunga hut suri sisi ki pivek nangjia tangka pharatrok sira chitim atangka an pilingling pusinili tumalong birta nang pali COVID-19 aron along kacedan jiaphan karjap ki duk aradaphan dihin anat kirap dun jiaphan Center Government dihin mati Finance Minister Nirmala Sitharaman pentheri pun koira trok ani 1.70 crore lakh tangka panongpon laso tangka pen National Food Security Act ration card kawe bang puaphan suri sia tangka pinangji buta government pen lamtoy pi paso bontar langhin constituency ki parlo Beni Hansia rong along ke suri sisi ki pinangji atangka pharo hinira phokep atangka ingthan dunsi pharo troksi ra phokep an pilingling chot la pen lasolam badua phanta than ripusi rong asora phan ke ther puta rong amekar muniram rong pi khoya sing hanse lilate ron pi la pen rong asar thepen pachini Hansia rong pu la pen polling station bangke dhentang ki polling station si nili tumang kang sepuri lo na muskil po langhin constituency homosti si nili tupuri blok andar bang ka blok ke sami langso tipo pa ini ke lamang ke non virus apa tak nang itu man sokar hindi suri sisi pot nang itu kupini kilong dun de atum siong kilong dun de ong mana nili tum kadok ka ke don phokep ra trokep ni ra trok ne do 65 house 65 house totally lasi ronga saranta khobor long le lasi dak suri sisi ke ron ko nili tum han mane nili tum kadok ka dak tibi ge thidar julong lasi ration card kilong le tum phan pusi anong bang ge pilo tame ration card ka ve tum bang ge long tuthe ration card kilong atum bang si edon don ta bahini bang athom ke claim la puson long atum dolo edon nong ta bang son kilong do oi la puson la lasi uma bang pula la bang so atangka nang wan pi gan dak ke wan bang ke claim ke dam atum bang ke khoya sing han se lo alang le dak PCC long ko pile ne BJP atum pusipu lasi dakar pudo lila taho mili taho komane ne do ulah lasi muniram rong pi taho alang le tum si claim lo lasi kado ka tum hanta jo kelong le tum aningi thi aningi pum sinonil tum te pangrum nang kok lo nanti non lagi sunga por ahud nang itu mana son nang claim ke nang itu kumani VDC chairman son nang itu gelong melong de long dun lo sir ko ana gelong dun 1000 lo 1000 pen lagi nang claim nang dam atum pini nang en dun son abi ma I son lo ni phan ma pak phan than ri pusinai pun ni ko ana na pi ke nili phan tala son sinai pu lo man nili ta ma pak phan than I khai hedel lo ko ana suri si penge ko ana nang en dun ke sama tanang pilu pilo no to ka nang en de anang pi hanta apusa ke na pina pilo hajar sita ni ini tadi hat so benang ki te madu phanda than ik bitu ni to hane tu poson na nang limen ke okay nang lihem masormen ke ken sing to aklo kang na hari ho ken di su chong dap long sari hat so poisa longon mo suri si pen ni si pen tadi hat so ben pumalo la nang wan pi bang fuamen ke ni militu militeran pi thanang ko pol hai madu ban rong sorban se than ri puma mate kama phan than ri rong sor phan than ik bitu ni bangke Binian se rong sarlo te pini labangso coronavirus pena jeni sarkar pena kerap du pulo pangso sarkar pen phana pilong niltum locally em alangli thoren bromo alangli niltum han fan nang pipen niltum long grass level jutun ki leader tu alangli tum iklemen am chokche pen ajok alangli niltum langhin constituency PS langli munram pi presiden pen ke langli tum ke cerap untuk langli
binian se rong khoya sing hanse alang le tum stame labang so tangka ke wan pen rong sarphan grup tu ken e dai tu ken e alang tum mithang hat chikuri pen rong sarphan manghumang rap athe la so tangka ke political kali nona porge radalong kisung purtang te nil tum labang ke kupulo pomet bong den nil tum labang ke kisung ke anu tin da sung lablo nona mangke sagurial ponon ma abang putin ke klaim da mang putin non bangke klaim da mangke awar sai badalu tangte aman ap pute suri nang pi nang ya fan mang nil tum long aman amen enam sin to rat atangka enam si piniani langdum don kone don plim don phone don sirkep ni kalang dum chi thak ben si nitum phan mangken na pamang prong rat rong sar phan same a dai to pin agrup to pin na parjong pin pen alang tum choder lo Tapi lo hai kewan apa kalau nane blok asor nang kidun asor nabi. blok asor nang adun du blok asor nang adun du la sor ni ngili phan inun bang phu alang le chondru ting tu sopu kleng tu soro agang bran ni phan tame bita nang pilo alang le satangka ke wanani alang le tame bidai dun phun jela bang chokche political ave pen wanang ne athenwa na mangke lake kisung por coronavirus isi virus pen atomona kisung hormula ke political paisa kali popasi lake political ave pen wanang ne pasi alang li nili phan nang hang ben si nang hang pen nili phan contact number nang hang lo contact number chipi dun lo to tangte la som mangte mission lam pusi nili phan nang pulo nili phan a phie mangke lang li ta tangka long lo pana phin nili phan da phun nang kuri dalo Kuna Kirapatangka blok pensi parontoy nang jiputa alang litumpen ningje. nil tum phan thang a group to ave rong sar phan actually pom ek long te nil tum mangke nili ke matha local yem bonon la pente gram siro bonon rong sar phan group to ken e political hin men pudam bolong te political hin men pudam purtang te nil tum mangke da mangke group to ken e adim to ko rong sar phan ajat a group to ne election period pon ge rong sar phan si nebdam ji rong sar phan si dam non kisung ke boy ke pilo rong sar phan nebdam ma humri dam ma kisung ke boy ke pilo ko pia fan do ma rong sar lo dam nangi nang rong ko pilo kisung ke boy do na ju break langi nil tum phan ta pili ani nil tum hala sonabe to ni lihat satu bang. Akar ke do. Nanti nang itu tangkalong man long. Long le si kai si puta chu long le pinang la sono paisa puke deng masih deng long le ki ik ne ke lok ni. Yang kena ni tum non laki sung apa tangka suri si nang tum ni long na long. Ration card ka vera da phan sika suri sisia tangka kirap ke pajira por ho dwar amla constituency ke parlo tumprot arong ara da phan suri sisi ke ronang jia tangka sika pharu popo an ron ling chot pusini litumalong birtanang le COVID-19 arona longka chedana phan rat atum tangka sang han na pen ingti jang thu kirap ki pajir ki prut plia porahut west Karbi anglong duramla constituency ki parlo tumprut aronga sor phan chika suri sisi atangka ki pinang ji atangka pharo popo pajir ling chot pusi akoi amerok cheteran national food security ek ration card ka via phan golf pen ki pathik ateng ronga sor phan pharo ki thom piling ling ki chokchi ki pinang ji ana tangka mate suri si rong along ta nang pali nang ji pusi rong ame karatum aning ke hangalam chipaklang ni tomo BPL pa poisa asang akar ka ve atom phan edo long pe suri sisi ke ron ji po tangka la sin non li tom bang ke long bek nang pu pusi na chu ne ri dun lo la sin ne ron bek nang pu la pharo phodar ke picture bang ro re lo ke pi te hom no nang bibiat dang po suri se tangka ni tu long re nang pu asolo lasi nilitom phan laso corona virus bemar kisung kirap kido pusi arjulong lasi BPL card ba ration card ahin pen mane kawe tuma phan suri sisi kiron ponji pudo lasi nilitum ration card ta kawe tum do o rongajo lasi adok tum ration card kawe tum phanta suri sisi kiron nai athai do lasi suri sisi bange ron re paro poppan si ronchot ta ben ration card kawe tum aphan adhok tum han ke ron re lasi ration card kawe tum phan an ke pinaing ba ke pithai ye phansi chuningri lo lasi nili mata ration card kawe lasi nili hen panta
tuning ri iglo la pen ration card ka ve tum phan an ke pi thai si ke miji West Karbi anglong angkang pialong sitami bangso kisu kapang danglong lite jiaphan jang minify ingkoi arni West Karbi anglong Deputy Commissioner Said Isfagur Rehman penajok the Assam COVID-19 Containment Regulation 2020 ateng kapachun jiaphan pini 144 CRPC pangdak pontang lopusi pirangki hundor kropen birtanang pale Coronavirus mati COVID-19 na kiso abur ke ham herega jok sarkar pendet pikang hapa ni kedam tang jang mipo ni pai krip ho ani ben pebat pon thutang lo bangso kiso abur kapang danglong le det jiaphan kiso kelong tang abang pu pen ke chipahelo henlo kimene ke hempen ke bar bedet henlo West Karbi anglong atokano kidoan along stami bangso kiso abur kang danglong le det jiaphan son truck aron ke kroi pami jiaphan pangdak pon kato kavita ingho inukan kachidib ape chipindeng nangji lahin hinang bong kido githak chipahilo nangji munit kachingrum veradi malong ingthok thap thedet nangji bangpho pen athak kachingrum padolong le hor gutka tobacco highway district angkang pialong jorong le lapen bike scooty atum banghini chithaplong le puhenlo kadoka we government asai hem pen danglok prek jam jong jung ka chukle madi malong an abangki Assam sarkar pen aron kapang dak tangateng si kroi nang popusi Deputy Commissioner pen pachini bontu city na sai hem sitami pangthir pamia pi ansi sai hem ingpu pen ingnilong jibuta aron kibi patupon আমাৰ উঠাই লোৱা নাই লকডাউন 3 মেলৈকে থাকিব কিন্তু আজিৰ পৰা কিছু শিথিল কৰি দিছে আৰু আমাৰ জিলাখন গ্ৰীণ জোনত পৰিছে গতিকে এটা ধৰক বহুখিনি কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বিশেষকৈ খেতি-বাতি কাম ৰাইজে কৰিব পাৰিব যিবিলাক গ্ৰামাঞ্চল আছে তাতে যিবিলাক সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এইবিলাক খুলিব পাৰিব ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ আদি চলিব পাৰিব গতিকে কিছু কাম ধৰক আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি ধৰক সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব গতিকে প্ৰথম কথা আমি সকলোৱে মাস্কখন পিন্ধি বাহিৰত ওলালে আমি মাস্কখন পিন্ধিব লাগিব আৰু মাস্ক বুলি কওঁতে ধৰক এইটো নহয় যে ফাৰ্মাচী বা দোকানত কিনিব যোৱা সাৰ্জিকেল মাস্কখনে হয় তেখেতসকলে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়েও আমাৰ গামোচাখন লৈ পেলাই তেখেতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছে বা ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে গতিকে এখন ভালকৈ এইদৰে নিজৰ নাক মুখ আৱৰাই পেলাই ল'ব লাগিব য'তে ত'তে থু খেকাৰ পেলাব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ বীজাণুটো থুৰ পৰা বিয়পাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি গতিকে আমি গম নাপাওঁ যে কোনোবা এজন মানুহ এতিয়া লকডাউন খুলিলে বা শিথিল কৰি দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন মানুহ আহিব গতিকে তাৰ মাজত কোনোবা এজন মানুহৰ শৰীৰত যদি এই বীজাণু থাকে তেখেতৰ পৰা বেলেগলৈ বিয়পাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি থু খেকাৰ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে আৰু যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং বুলি কয় এজনৰ পৰা এজনৰ মাজত যি দূৰত্ব সেইটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব এটা কথা হয় যে লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাপ্লাই চেইনটো কিছু ব্যাঘাত হৈছিলে কাৰণ বিভিন্ন হোলচেলাৰবিলাক বা য'ৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ সামগ্ৰীসমূহ আহে পাচলিয়ে হওক বা অন্য সামগ্ৰী হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হৈছিলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছিলে গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঠায়ে ঠায়ে মূল্যবৃদ্ধি কিছু হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াতো আমি তেনেকুৱা খবৰ পাইছোঁ গতিকে আমি যেতিয়া কোনো এখন দোকান খুলিবৰ কাৰণে আমি অনুমতি দিছোঁ তেতিয়া আমি দামবিলাক তেখেতসকলক কিছু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ যাতে তেখেতসকলে অতিৰিক্ত মূল্য ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি সকলোকে এপিলো কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি অতিৰিক্তভাৱে দাম নলয় যিটো তেওঁলোকৰ উচিত মূল্য সেইটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চোকা নজৰ আছে কোনোবাই যদি এনেকুৱা ব্লেক মাৰ্কেটিং কৰা বা অত্যাধিক মূল্য লয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি তেনেকুৱা স্পেচিফিক কেছ পালে Coronavirus arona longkachi dan dhansri loringlang so rongarat lockdown kisunga porahut sang imula pentangka nojaki erta theklong lelang pusi rong aradatum ningririnti Det pi coronavirus pen kachidan lockdown ajoini baduta ancholong nangji la soaphan sarkar pen kirap ahormu apuru phandar dopu kaningje alam longlei klokli porahut dhansri constituency ke parlo dhansri loringlang so rongalong sang han ingti jangthu kawe ki cholongle ki junlongle akim ki thurthulu pusi rong mekar pen pachini ধানচিৰি মানে নাগাচাং বস্তিৰ ওচৰতে আছে গতিকে আমাৰ এই লৰিংলাংছতে আজিলৈকে কোনো দালি চাউল চৰকাৰৰ পৰা একো আহি পোৱা নাই আজি 25 দিন হৈ গ'ল লকডাউনটো আমি ভালকৈ মানি চলিছোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভোকতে বহুত দুখ পাই আছে গতিকে আমি এতিয়া মিডিয়াৰ যোগেদি এই কথাটোকে চৰকাৰৰ ওচৰতে পঠাইছোঁ যাতে আমাৰ এই লৰিংলাংছ গাঁৱতে অতি সোনকালে চাউল দালি যিকোনো পাৰে সেই সকলো বস্তু আমাকে যাতে যোগান দিয়ে His name is Dhansri Loringlangso. We are here under Nagachang. Okay. So, all total, nearly we have 18 houses in this village. During this COVID-19 lockdown, we are facing lots of
Karbi long along aniwang sang han kiron ki baka porahut loring lang so rong along rong aratapan kirap jiapan baduta aking pakanta cibidam abang avelang puta kisung gipotum ning ririnti Corona kisu avur kithur pen kaching rai jiapan det piangkang kang hap arni ki papat pon thua jok dongkamuka municipal board angkang arniwang harlong kachut heng pen hemtun kachubochi ratapan kisung thek tiklo Laso kisung pen kechipe jok arpu dongkamukam town club lapen dongkamukam sport association atumpen jang mini phaing koi arni katuka beton pharoi siraton phokep se ahem tu natumapan sang dali ki chojang thula pen inghu kachidip api aki joy pen kiron pajirpon laso sai ki dengpon ajok arniwang harlong kachut heng pen hemtun kachuboche rat kisung anghor kepe jok ajok dongkamukam town club ame phumati Karbi Autonomous Council EM Tiliram Ronghang na Dongkamukam Sport Association na may pumati DMB Chairman Tilisram Ronghang na Kong Chunbang Serlangki Bay Atumpen Katuro Lamte Pajir Laso Kiro na Sayalong Dongkamukam Municipal Board of Vice Chairman Rensing Tibong Commissioner Jitu Terang ARO Nirut Par Ronghang na Korsing Terang Atum Chitong Dun Dongkamukam Rong Supipen Pirangki Kelvin Terang Pen ng Kilobirta GSA Dongkamukam Sports Association lapen Dongkamukam Town Club hinpen Cingki Cethan members tumpen bate komiti tumpen Cingki Cethan si nilitung mathalo je dongka town angka ngalo jasmet kata bangke khairing anglong dirumukam tekang arong halong ke theng pen kiring chota tum dok pida lasi latung ke laso lockdown ku peti ke laso halong ke nok ta lili lo mate poisa ta long lili lo lasi lahai ni tun GSA la pen town club pen mathasi adon tis tame lada kam chuklem tum anafan mas la bang ke ni tum dak ne men joy ki masi ni tum ching hon CM sa tulira monghang alang ni nang pothai lo la pen sang dali yang tu lapan nama kini ditum GSA lapan tahun pelapan intensi along tin same palipon po lapan total houses abangke lalong thong peni ditum don pharu sira phokep do lasi la non piniang bong mate non la ni ditum ron pon bon lo kapali area phan to the we have targeted the some sections of the people who are most affected by this lockdown like the stone breakers who live their livelihood by breaking the stones, the granite stones into chips or metals or boulders, but due to the lockdown, they haven't been able to sell their product or they could not go out to walk. As a result of which, today we have come forward to provide a little of what we can from our side. We also like to thank our Honorable CEM Sir for providing masks which we have distributed today to the people. Non malam so poraphan birta moing ton peksana. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mobi puthot birta along huangthulo Nijang Karbi Anglong Socheng constituency Langmed arong arataphan Pherangki Pradip Kropen kirap ki pajira birta nonjong kat news sa hemalong birta nangle
Pierdhadang pialong COVID-19 na kiso over pen kachirejia pan pura Bharat arlo lockdown ki bialong Karbi long along takang kirdun cheka chok pinang an ki boydet aradatum chonam choret athai ka vela pen ki chomo ve pen ki sunga chitong nang lopu mathasi langmed arong along ki boydet ki chomo ve ki junmo ve aradapan langmed arong amekar Kalitang Mahendra Kro habi arong kachiboy chiklo Johnny ki pleng ani pachiton si Kro habi ahem tun isipen Perangki Pradeep Kro pen jalin ponsi langmet arat kiduk ke laknai nai don trok kep aradapan sang kuruya the sabun ki jojang thu ingti lapen inukan kachidip ape mate max kirona sai kedeng jasemet non ki sunga porhud lason akirap kilong laki langmet arong arlo amekar Kro habi ahem tun isia tumaphan akiro pipar piklo puta langmet arong arada tumpen kiro pipajir alang li tumi thang yong yung pen rat phan kaching hona yoi ni pen sang han dali ingti sabun angron lo ni tum long pon iglo ki dipota ni tum banang ron lo ni tum long pon iglo la haita pen ni mithang ni pen ahin stame alang li tum han ansa se churu pon lo pen ansa se lang li tum han se tame kasuri kartom pen pajir pen ni churu pon pen ta na pidon ta ning sampik lo đã học bia hong dài thanh nu lộc bên sĩ sang năng cái ron lo nín sam pig lo nói ron cái pura the sang yang thu cái sabun long lo đi lang met kro habi hong dài thanh nu lo là sĩ ra dum han pu ở đây cái super pu cái long pu là sĩ pini ada sang investame ma sabun inti tuathe nasi keron ponlo litum lang metarat phan Nijang Karbi long Keroni thana ke parlo dikreng arong along ke boy det ahem tu natum lockdown ki pedo pen ki choki juna phan ki sunga chetong nang atuma phan Keroni thana ASI lapen constable bang hinia tumpen kirap ki pejera birta non jong kat news sa hamalo birta nangle Keroni thana ASI M Hendik lapen constable anon rong pi bang hinia tumpen tadet piang kang lockdown ki pedo jok dikreng arong along ki boy det ahem tu natum jo petap akinang sot ki choki juna phan katura ka chitong nang atuma phan kirap ki pajir alang litum amina pai nonga tangkapen adon ki boydet ahem tun along humri dampen jo pedap kinang sot ason kiron dam aputhak ki boydet ahem tun atum ningarong rinti lapen non lapuson kisunga porahut kiton kilang asai khia tumpen kichuki junaphan kisung gachitong nangara daphan kirap ki pipajir pon thega pot rada tumpen alang litum bang hinia phanta ninga krong pen kachro alam thi kepejir rebeta riptuno Pinikar bir prime time ang gila pon skang ton piglo to me thak me kurang tu